nyame tumi wo bi Bishop Mamenka bibi wa ka bibi a kire tie fo dada na wa ka kire me nko an me so tie fo tie sir wo grandmother no ye mojama odifo na mojama ne ba wo ko na bia na ba ne ba wo ko sai ne ba mojama ya ka odifo ya ka nko sheni okay mojama sorry a different immunity and that's another maybe a course no more station. Okay, remember, Nema mi bisa say, who say, Matapori Moses. Very good. Wa be commission for baby. Yes, sir. Commission ba ho kra otete me. Commission fo na oba say, ahai. O tiema ni patiku. Yeah. Sa papa na nsa e na ho oden e to me so. Say me free ha. Ne bia mpese me kwachi ma home kakra ni dem ana me koda ne poma me feel say the to me so sa na me kasa and left me and it's alive. If you want to see how to find money, yes, or make myself how to find money, you need not to suffer in life in your mind. But as some person can say, what's the Bible school? Is it valid? It's important that you go to the Bible school before you have a calling. Master, me na me your mindset you man. Me use because me am tell me go Bible school that. I mean can show. Na me your mindset you man. And the mindset and they are different. Me this of for. It just all go church so asori ni hye. Yes. But that's it. I hope I'm person sir. But that's it. Na say e calling ne buy. Yeah. And asori no say okay, wo hia nyansa A B C. And ya come na manyame da bibie ni kire wa. Wo hu nyansa be de o de be kan na so asoforo kasa te se ne hoadwen na me bi sasa eye pass asofo wo be sra puto wo be po ho wo be utimi kes eye me ba sunsun ni chesa why you make me kire mu me nia medical me no ka se bia na mpesa otimi me say ade bia wo wi ase no e o duplicate original I don't know if person business and then so say we so for na me pom ho na me yemi timi kes na me yemi timi area eno ena nipa hu se nyame sa o me so eno na nipa kwati me so nyame akwan no enye nyame akwan no thank you eno pere so what say enye nyame akwan enti so for bi a wo hwe me hwe so me so for bi a wo hwe me na wo enye nyame wati me atoja nku ene ya atibeta wo tim dan kwase asem da jimi da sunsun le bo ato so for biawo what atibeta be very careful so for bia tonku kokko wo di top clear aso for your problem what dey hade ma me ko pasana ho pasana authority ma body did not come authority very good what we say it became a timer obeti sunsun asaba se na me de pa okay but the person be bisa na sembi once you tell them ka say ati so nya abrewa 47 emrewa 47 na samrewa 47 sunsuma na ebi wo ho e samrewa 4 de se kofa etimi tie mo omrewa 47 na next week omo batuma bibinwom se baka kire samrewa 47 omo na e kan oti pam na omo nante sunsuma de mame be ba me fa na fa na tia na kwa enti we are so be kumekura mi wu na de ba ko mo se se mi ubo mi di keke kura kansa mo bi ba be pie so ati ko bi ba be pie so ati ani ma de ameyo sika pa di sika wo ni hu bi ta si wa o tie bi ana ni pa e so ni tia obi a wo nwene ho sika pa di sika me ka to sun so ye so fo bia ma mi tia so anyway odi fa kwa church of besada papa nyame hira mami tia odi for commentary o se yaka sunsun sama de o ma ya so fon so no o ma be sunsun nyuma odi for papa odi for commentary se bri ba mu a ye sunsun sama ye kan sa panifo nyina e be pese e be nyomo e do be tena ye se tia king of Jew domi sofo rabbi ye tia na asofo kesese a o be nyame adwuma sunsun abana sunsun sama de ya o ma ka hu bi na wama awie payo na ma mentia adom chei mens a ono so
owo kedi mami chiaro na dan to ko kuma se me ba kwan no se ya papa adum chedua asase nyanta ma waje to ode ye nyame aduma no is imagination na me fi so di for me kwa na asase ka se be prayer camp but sana e perifo ni die ni ye kola ka e bo ari ti ye de na me kan so bibia ma mo udi no ye odi for bi so apam Uniba Junction odi for George oye adwuma pa saa kofo ni nyane oba nkwatana bisa so na yatoto ma no na yatoto ma no na omo so nimbi omo sunsun no omo de abedan nipa ama nipa nya mfaso so na kwese ye kire ba bi ya ye firi na ma ye hia ye wusi ye ka sunsun sema ni ba bi ye firi ba what you say enti mema ye de no aposo na ya boba akomienu bi so ye boba akomienu bi so a na nipa afa ba bi wo na mo fa ba bi wo mu a na when every Monday bia 9 o'clock nkwantana so bisa life in Calais say na yet life so ya ye sunsun ba ma ye ka life nsabi e 9 o'clock anapa bia e morning show anapa bia sunsun sa eno ne ye hwe se adifo akese ya ho aba no mo ye sunsun nyuma na ni panti o mase no ye betwe o aba na ye nya bre na mo timi a kire na ma nipa esua de it is papa na me yobia authority yeah always say you are like my brother so always call you etino obi say me ton ade na ade na me ton me ton a na ma boka koko oton be boka Manchester oton be boka Kellywood oton be boka koko nsu de gede mo no kra na e send pay e be du waswe ya nyama be na ade be gufo mama no na wahwe ma etiefo na dofo hwe ma demonstration kakra enkoso okay with the was any akwanya odi aba mi na ne a o kan sa ubanu mema anase sunsun anase be spiritual sons and daughters emenu krapo nso omo bu sa nse busumi papa edema ye so atina se enti bo se nipa no ton sare enso osidai otonpio wata osidai esa sunsun niama ye anase omu ti ase enti because nipa no kwa koton ade na oba ebisa fasi ora me biso ade bi o se nipa no koton ade na oba ebisa and it is a Christopher young kwebisa because asofo ne bi atechire bi adwe se wo kokko ebisa wo kwa abosomse me pacho me das na ebisa na wo kan senate okay ebisa na ni e kan ebi wo ho oba papa me pese mi tu kwan Mrs. Okay. Ebi wa mi ti eni ka chense busumi sei ehun yan so butu kwan. Efi ehon so misan ewo Bible ya asafo yi wo mu yi. Edi bisa asem se aso akosua oso kowali yawo aso awali ebe David pacho emfa akosua ye akosua o hate onya popular onya popra o ne ya onya hwiu anya wa akosua beto obo akosua na ama fa akosua anya popra onya popra wa akosua yo ya me pesa wa asese a tiefo nya hwe fa mi tie odi fo ntwese nya me tumi ni na ho den kairo yusu a ba bo ntwa ho ne okay ye ni dro okay ni dro okay Bible no for say ye kwatana so program so na yetia my Bible ndan kwatana so na yetie yete kwatana so kwatana so na be kwachira ma wiase nyine wo se ye de papa na aba say ye papa Bible ntwa no say kwatana so program yi be ko echiri a my Bible ndan enko nifa so na say e program kese na ye yare aba na ebe ma wiase nyine hu no kra yes
hɔ ya for free a cheche sna candles sa nipa bi this and tani se wo hye this ade se wo ye this ese wo ye we enu kwa se wo ye we e won tare ese this bi ese wo ka wo nipa bia enu kwa se ka wo nipa bia wonya no bia sa kontana so abisa afa hwade asadifo me pesa wo ni me di ni ye odifo ko se ntwi onyame tumi e kan ana se ya frem e na pesa e fo yira okay tifo wo hye nyina ewo baby bia wiasa fa na nyina e bia no agbara bi se fast odifo ko si entry e mra oti hoyi sare tie se atade e hye no e kokwa mba bo yan na se atade e hye no e tuntuma mba bo yan na se atade e hye no e fita mba bo yan na so afi odifo ko si entry sa wa bo memedi a oti hoyi abo memedi se onyame tumi kan na oyuso a maba bo yan na ko ni fa na ze ba bro chato o chato but me see way obi fo mami tire wa de bi me wo leaves bi a me ka ho asem sisia me pese ni ba ko na o kasa oposa na da ne owo ye de won say a great show a great program ye de ba yam fake bibia ye pese nyama ye open nyama ye rare people must see that there's a power in the hand of God because it became a timer. There is a serpent in Sahamawa. Moses' command is Obi what from that snake? Yes. Moses is not one for him. We need to prove to the world, say, Sun Pantanasu a Bisa. A betini pansa. I didn't person. Now, open to me, baby, I am for set. We are going to put rare natural, rare power on grounds. We are so for number bar. We so could be here for Beusam. I dare ewo na saa ba na meka me fa apumu abo no de tosra de tupu ano epu be baso che ba bia eda no epu ne ma eno ye se me be kopu na no ne yakopeke afiri ho but ebedi kai abede mositi wa ha ye kasa saa de ja tom na der saa ne asa kasa na edum e fresh na da ho ne asa de fresh ka dudu e be se no saa ska na e be pare egua ye wi ana ye ska onyame akye ade we don't fake trust me or what TV what was I doing some never do some oh Ghana asofo so ya ya mo because you say you koka is influence me me na underground this is a time quantanation bisa ebetimi ama bibia de adet there is accident on this road my event Sorry, I'm there's accident on this road. Okay. If it's true that we should see it. Oh, I idea ni pantiasie. They say no quarry say. Brokuma kokwase kwan so. Busumi anase busumi e ko bremu. Accident e be si wo so mba gwen den. So, accident wo kwan so. Enti we se wo ka sam we na wo ka ne nipa ba ka se wo mfiri nyame wonti nyame ase na mo wo ya bosumsum ni sa amama ya kwan na se ye ni sumsum be ya dwuma sa ne papa ka se Ghana ehye muzama fo asore ni samo but ye ka se ya kwatira e be se bia akofo muzama fo topic e ye ka but ye tre yesunsum na ye yesunsum betimi aye because ye wadi for bebre obi se odi for community wia oho ye wo bi se domi pele 2 king of Judah king of Judah ye wo bi se ye wo bi e wo hok a wo ti se what do you call it Bezada Odi Fakwa ye papa ye nyame adwuma che ye very powerful great man of God people find a ways to disgrace our man but the man is still alive still working still proclaiming the blood of Jesus no odi one dance here but then e be na nipa be hu no kore no e bi na wo ka se ye kwate chatempon so na ye koso a ye be hu no kore no e then be be tese ye ni sia sunsun asofo le tese ye sia
and then one brother why we put trading to one tema sorry and then abe attractive abe into the system no it means one brother Ajabraya he was trying to put something on the table baby so the abosom na shasi some of we don't need them no your natural power natural your power nyame before so ya me nipa wo ne to obeba so it is what you say na me di maso ba wie no na me kan say ma me mfa me papa em no ma entudwa na bia me pesa ba wie no ba fresh tv say odi for me pacho na me nya papa na ma I don't want that way when you call papa straight up friend papa afidi nyakopon ama mo abekasa makane ye ma kire ye kwan no mama ye hu ne ye no ye mpese be say we are faking. No, we don't fake na unti sunsun samasia umma here na say na minya revelation say eja ever talk na be serious never seen to this city no the 3 days me come on Tuesday the 3 days na happy and because o man fasting and yes and e be ba wa chini na so what you say any first na say so yes so kasama ka say ye be na pa na be fa wo oh there enti we should sunsun sam na ka da pa sunsun ye ono sunsun sam we nya bia mo ho ba ya Ghana o te so sa wo ho be me twa no be sunsun sam so le mama ni mo yedu ama da pa re edwuma o ye no e be wie peyo enti ye sunsun sorry for ye hia ye bo mpa ma o ban Ghana se ne papa ka se Ghana mo akwati muzama fo o mo baba aka o man be yie eye sunsun ma de bi ane ewo wa isa Ghana fo ere eye hwade abro bi tie kura se onim Ghana nyina pita ne sam esi ko bisa enso ye nko be ko kuma se papa bi nunu nsu what I say in life no eye badges e twa se ye hu nipa bi anjeje fo ma me fa no ma ne tuja authority no money 054 5972 005 so for authority when we talk about herbs there's no need for me talk about herbs now that's the one body name grab it we just mention the name 054 5972 005 afei tieri for authority na o kaswa na ji location na sa petition enya better authority so nya better afei me ko enim ye papa o chen so awoda Muzama International our kaswa tipa branch also here 0243 807500 0243 807500 ti asia se onyame sunsun pe ene de tan se yesu ama da se ne no me se eya na pa 9 o'clock me pa cho o be show YouTube o be show Facebook na for comment ebra me ndu hu ya yare bebra dokuru nipa ye wasofo bi mo cha da to yare lutukuru ni nya iba be review won ye wasofo a o mo to yare lutukuru na o mo to yare so akwa mo fa so no eno so ye be kire ha na wo de wani ahuri onyankopon sunsun enkam me am tena dwam edi dwumedi wa ba no me di the prophet eruka kwasiepi ya me kan se me da support your God's revelation ministry no ebia na person no bi nsa wo so ebia o person o kira batwe ebia o person ba program isu bi ye de me kan se from contact 0543 41 91 60 frame now frame ya unyame eba ma won so abekan na ya kire a life program na me kan se unyame sunsun enkata ni pe bi o hweso na sunsun so ya so fo nyina mo peda mo mane so ni emfa Ghana emesi na o man pani bi betra so man pani bi kono bi betra so a o man no mo aye mrama unyame enka ho me papa Alanchire Mate me chiawo me papa John Dramani mama me chiawo afei ye president na Akufo-Addo unyame sunsun enka ho no mo ho ban na mo hu sunsun sam unyame ka ho no mo me da se nyame enshobia bye bye I mean chicha you go for crime or just check